Bakran kumukong san hagan isngi. Umentri ulaong ru baka jing pelong yokum kite jing elang peliu jumut. Hagatan syate lamingi jongkari kalong ban pun kubor ya kinong wan shimenta. Da ka jing tip kenang makin la ban pensyai ban pensapryang haka imlang salang halor ka jing ma bat ka jing kita kibami na udrox. Umentri ulayat huru banadu usnem baladem ka Ministry of Social Justice and Empowerment kala simbun kilat kilenti bante lakam ban khanglat ya kijing pundunayo drugs da kibabun kilat katkum kijing hu jong u ka sarkar mi kala jandap artat ban pinbit pinbiang ya ka national policy ka baningkong bante lakam ya drug balatip kum ka national policy on drug demand reduction. किसी भी सरकार की कोई भी योजना बिना जनता की भागीदारी के, बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकती है। यहाँ एनजीओज के बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, उनका सहयोग भी भारत सरकार लेती है, राज्य की सरकार भी लेती है और सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग भी हम लेते हैं। जब सब मिलकर के इस काम में लगेंगे तो सफलता की गुंजाइश होगी, अदरवाइज हम नशा मुक्त देश बनाने की दिशा में आगे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नशा क्या होता है, कैसा होता है, वो जिज्ञासावश उसको टेस्ट करके देखना चाहते हैं। Kementri Ketanat Social Welfare jongka Sarkar Jela ke Dibora Marak haba benrap lang kala yatu. Baka Sarkar Jela kala debru ban mat phang bun ki issue ban te lakam ya udrok bat hagju ka porpat kala kentu yak Sarkar kami lemba kate Ketanat baka mangtingka na ka benta ki jaka jing sumar ni treatment center khamtam na ka benta ki kinthei namar kalong baki don ki jinglum jingtep bawat ki kinthei ru ki don kerteng lang hagathup ki badi drok sa jelam. Katai kerensan ya thiriatai kaderu kerensan ya kendu lang ke baningkong ha ka babaro kinong mikmat na kitanat baper jong ka Sarkar Jela nangta ka Regional Resources and Training Center Integrated Rehabilitation and De-Addiction Centers for Addict ki kinhun Tremon Snobha bat ki NSS ki bala pasat jimut lang ha ka jingyai linti jong ki banyakun persya ya drugs. Ya katai ka workshop balai singi la pinbiang na ka Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India haringkat kejingat relang bat ka Department of Social Welfare Government of Meghalaya bat ru ka National Service Scheme Shillong Unit hakan ka singi la don lang ru Chief Secretary ka Jela uba PBO Wajri nangta ka Joint Secretary Ministry of Social Justice and Empowerment ka G Minay bat kiwei ki he sarkar jong ka tigatanat bat ru na ka Jela ringkat kejing don lang kidokot ka NSS na ki school bat ki college baper ki balawan banyasim mentalang. Hidup hanya mensyam, di bangga dan hitam sabat duit karahai mereka nojing semua keleng jaga di pensawa usnong utau yang muda deng lariu kaksing deng kamarin Mastika kinhoy, kahit baba punulong ubay, laday kapor banyas roha, maladay kapor tamasa. Isur jiwai, isur tenai, yang ikin lambing, Jai Innepen saai Kin Shokra Lawi Nong Kin Om Kin Ya